আজি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ ৰুণিখাতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চাইকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনিটো আজি আমি 4 জানুৱাৰী 2025 ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ৰুণিখাতা অঞ্চলৰ বিশেষ মান্যগণ্য ব্যক্তিসকলক যেনে UPPLৰ সভাপতি বীৰদাও বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ ৰুণিখাতা অঞ্চলৰ VCDCৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া নীৰৱ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াকো মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ ৰুণিখাতা SMDCৰ সভাপতি কলেন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰকো মই ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত টেন্দুৱাৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি বিজিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকো নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত ৰুণিখাতা অঞ্চলৰে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচত লিপ্ত আমাৰ শিৱচৰণ ডাঙৰীয়া ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াকো মই ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আমাৰ স্কুলৰে এক্স সভাপতি আৰু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ কমলনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ইয়াতে মাতিছিলোঁ। আৰু আমাৰ এক্স যিখন প্ৰেছিডেণ্ট আছিল আমাৰ মংগল হেমব্ৰম ডাঙৰীয়াকো মই ইয়াত মাতিছোঁ। আৰু সকলোক মাতি সকলোৰ নেতৃত্বক্ৰমে আমি আজি আমাৰ যিটো 4 জানুৱাৰীত যিটো আমাৰ চাইকেল চেৰেমনি বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিল এইটো আমি সফল কৰিবলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে মই আজি খুবেই আনন্দিত। আমাৰ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমাৰ এই স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে আৰু তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী সময়মতে আহি নাপায়। সেইটো এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অসুবিধাটো নাথাকিব। আৰু চৰকাৰে যিটো আঁচনি লৈছে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ নিউ কামাৰ্ছ 9ৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাইকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, এইটো চৰকাৰক লৈ মোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ চৰকাৰক ধন্যবাদ। আৰু আশা ৰাখোঁ যাতে আগন্তুক দিনতো চৰকাৰে এই আঁচনিখন চলাই যায় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে উপকৃত হয়। ক্লাছ 9, অনলি ক্লাছ 9 বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ। নিউ কামাৰ্ছ টোটেল আমাৰ 202 আছে নিউ কামাৰ্ছ DCR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। গতিকে তেওঁলোকে পাব আৰু 202খন আমাৰ ইয়াত আহি পাইছে। তাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া চেৰেমনিয়েলত আমি 10জন ল'ৰা 10জন ছোৱালীক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট পৰ্যায়টো আমাৰ শিক্ষকসকলে এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব। আৰু ধন্যবাদ। खुलुमनाय जासिबाय। जोंहा आसाम सरकारनि जोहै जे जोंहा क्लास 9नि फरायसाफोरनो जे साइकेल राननाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो एसे सिगाङावहाय रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालि बे फरायसालियाव जों रानखांबाय। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं जा सत्येन्द्र सिंह बिथाङा बाहागो लादोंमोन। रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जा SMDCनि आफादगिरि जा कलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। जोंनि जिथिदुवार दखरा एबसुनि जा आफादगिरि सन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि रुनिखाता VCDCनि जा मासिगिरि जा नीरब कुमार नार्जारी बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जा SMDCनि बादग' आफादगिरि बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि रुनिखाता गोजौ फरायसालिनि जोंहा गोबां जोंहा फोरोंगिरिफोर जोंनि फरायसा बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लादों। आङो दिनैहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर जासिगोन। दिनै आसामनि जोहै नैबे जिखिनि 9 थाखोनि फरायसाफोरनि जे साइकेल राननाय बे हाबाफारिया थांनाय बोसोरावबो सोलिदों, देग्लायबो सोलिदों आरो फैगौ बोसोरावबो निश्चय सोलिगोन। आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर जोंहा प्रमद बर' बिथांनोबो साबायखर जासिगोन। बिथांनि बे गोख्रों नाजानायाव बे हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ। आं आसा खालामगोन जायफ्रा दिनैहाय नैबे गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायनाय 202 फरायसाया दिनै बे साइकेलखौ मोननो हाबाय। दा बे फरायसाफ्रा जाहाथे नैबे साइकेलखौ मोननानै जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायनांगोन। आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जे फैबाय थानाय जे रेगुलारिटी बेखौ बिथांमोनहा जाहाथे मेनटेन खालामनांगोन। आरो बे फरायसालियाव फरायनाय जा गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बे फरायसालियाव फरायफैयो बिथांमोनहा निश्चय गाबोननिफ्राय बिथांमोननि जे रेगुलारिटी बियो निश्चय जाफुंसार जागोन। आरो आं आसा खालामगोन जाहाथे बे गावनि जेखिनि सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानाया जाहाथे मोजाङै जागोन। आरो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ आजावनो हागोन। आं आसा खालामो जाहाथे बे ओनसोलखौ लुखांनायाव जोंनि गोदान जोलै जायफ्रा जे फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे गावखौ दानायजों लोगोसे समाज हादोर आरो ओनसोलखौ बिथांमोना निश्चय लुखांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।
आं आसा खालामबाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजाङै खुंफुंनो हाबाय आरो इयुनावबो जों बेबायदिनो खुंफुंलांनो हागोन बेखिनि हाबाफारिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय गोजोन्थों।